Khabar Kapatisi TV. Ka keruak kubor na Superintendent of Police jangka East Sales District ba Vivex AM IPS. Kala pentip pakai Ïing Bishar jangka kong MK Lingdo. Special Judge Pocso East Sales Shillong ling ba ka hukum. Kaba haka arpun riu terik ujemang arja pesan. Kala rai Pynrem yo ubriu ubla Shah Pynngat haka Special Pocso Act Case number 106 of 2019. Kabala register case ha mau senram police station. Uni ubriu bala Shah rai Pynrem udai bala tip keteng kum strong man karbani. Bat unsa Shah set Phatok nyau Snem haringkat ka kuna kabasan po jarangka bat lada siu ya ka kuna unhap syong Phatok tam hendriu banai.